Atta! Atta! Masuk! Oh, masuk. Teko. Atta! Atta! Tega kita! Bangsa, kisah lah kak. Bangsa, itu tamu se tanya mau tata ya. Woi, Dideng. Meongnya tuh. Berarti kami se bangsa. Sumpang keterkaan mau keleleng. Naman cimiongi. Woi, Dideng. Dia tamak lang itu. Patako din ang kanuni meong. Apa lero? Atta! 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 Den, tolong adek. Den, tolong Ih, tata apa itu ndi? Wasa sapi madang. Den, makin dikasih aku ya dek kesina. Tengah-tengah masih ndi? Tatamu ya, biasa apa keputin ah? Bana, iya. Moto nyata, lo ni buka tawe. Skincare raga na paket tatan di. Magalombe uli na. Maputi man dita. Tanya skincare ya dek, meluku Oh, iya ndi. Akarang apa lah dek, o di palisu di bola Jangan na. Nandun na mo lang nga. Kung di bola mandreta, pasti nakakiti isong. Awa, di ka pa tujuk ko ya makain. Tapi makain do sapi. Pare-ari kita na. Kumalasi ka. Kung jambu ko to. Ada apa nga puang? Tati na play daw lokon. Magalato aklat tadi dek. Oo. Wah kelendi. Rati na. Song! Oh, ti Song! Bos, gertam kak. Mama cari kemana aku ti Song? Terinspirasi kak bos boleh gemet tak? Sampah boleh sugi. Kau cari gemet tak? Tapi majambe di tetawi mak bela dua ti Song. Di metuit nang kuat caming. Jabanda cami bos. Tangawawan na. Pak parin tapa tak? Persis. Tapi merenyo ada tak witi ku ti Song. Papa ada tak purna lepo miong. Au salah ke tu bos? Paya micun na kan doleng yung paki maminya. Di kumalkan dole ti Song. Surto saya mami cika. Pak buah. Liwat sendiri terenyo-renyo na gemem. Menggila. Au mede ni bos. Disapa di mana? Tapi lo kamu aku tanah. Maga mengita. Nakan nakiseba. Nakan naka ti Song. Ni agato na. Taja ni bakar iban na. Nrewa ni pamasay na tu. Mama, digajang ni bos. Asal lagi gati bos. Pak kong kalabro ki. Ditik itu polisi. Tenan na ti Song. Na to di kampong ni Yede. To di mana gagadwi na. Nakaloki malapor di polisi perlu pa pakidwi. Napa ni perlu miseng. Ya mana polisi di kampong ni Ye. Ya mana mursu nanuliman ci polisi. Lo mabusung. Ya lo natikeng. Dan apa ke rumah polisi bos? Itu menjahit berarti oknum. Dito tak balik pemikiranmu ti Song. Wasang iya. Yung rodo polisi magaloy si Pana. Itu dia asang oknum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak dah betul sih. Hei, itu dah ni. Mata sedih tu puan bos boleh. Magalaw mo diyon Roy. Pa, magalaw mo. Ni perlu miseng. Ang ketudin warga mo gajang. Wah, iya na puan bos. Aro, pa bicae. Pasti naganggu enceng. Wachicha siseng ni. Masa lolo putaro puan bos.
Tapi wadi seliwang ini ya Pak Idi to si pegajang. Cede nih. Wah, selalu ke teman-teman aki. Ku iya apa tadi sa tama-tama gini. Supaya wadiki si jagaru. Masuk na. Iya lo mersi jagru. Sembarang. Tapi ku iya bosku na dulu. Paling na puji to si jagaru. Dipuji to nggak si jagru puan bos. Kong kewa. Upuji. Ko idin dipuji. Ku iya nama ku tenang Peter sa. Tak upuji. Dipuji mana mau tak tuh. Matanya di sana si Pak Dua si jagru. Ya, waalaikumsalam. Itu dang. Pertama dulu dilalui ya, Deng. Ayo Indi. Untuk Andres subuh, Deng. Koi Dindi, repo si Kidita. Sani lolo papa buka. Ba, Cina pitira kay papa buka. Makasih game-nya Dindi. Deng, maga ni papa na dita. Papa nak dengar ada aku tenan di. Kau tak kale mempedi, tapi kau ating di. Biasa nabi pedi Aga desak na pedi, Deng. meledak. Deseba, selenain ceng. Alena suruh kalau ka kemi taki. Peletukan yang cendi. Maka demadam peka. Gara-gara iya nama solah hubungan nasi bapak bos. Ence garai madam peto, Deng. Gara-gara Lena narun tuh ki susah. Salit tundi. Pak iya mana nasa bari ya. Iya pale madam peto, Deng. Pak de sedulem rusuk mana ngurusan musik Pak Dua. Madam pesikap pelendi. Bisa ngeleku. Liwat tebak tau susah. Termasuk ini. Madam peka pale, Deng. Pak ya dia puji madam pengen tahu Aduh. Malah pemenit eh. Sudah berdamping eh. Iyo, baru-baru mau kisah di mau puasa. Lisu nak pale di, Deng. Celok Kendi. Lo katu lisu di balai. Me ketua boleh Di. Atiku wadi tu mencuci bola. Wadi dia cinongi. Wadi dilisui. Wadi tu diondroi. Pertama kak pale dulu Cina dia tita, Deng. Pak lo katai. Bos. Celok dah. Pengen kan boy. Kita kalah tuh Iga wedi. Oh, siapa ke tuh? Melobok ka tuh. 10 juta di warga walako. Diaga. Iga wedi. Au, udah cengi. Cepat tuh cekom. Cupan nih. Tapi depet tuh pur cemeh. Ayo mencigau. Ini barangnya. Maku mana warga. Minta maaf Kak Deng. Iya kesini tipu to. Lis, jangan kesiku-iku kak. Agak luasa di warga. Tenang Ki Dinda. Kasih tahu warga. Ada produk baru. Racun herbal. Masuk nah. Racun herbal. Contoh. Kan ada utang 10 juta. Stres kok. Mau kau bunuh diri. Tapi takut kau mati. Nah, ini solusinya. Racun herbal. Bunuh diri aman, nyawa selamat. Cukup menarik. Sudah Ki, Deng. Iya Indi. Lo kapi derai gue pala, Deng. Tapi mapas itu weh. Ko tujuan nawi pelai untuk menghangatkan di. Cina, cukup senyuman tak? Wah, ini sedih, Deng. Jangan digombal, Kak.
Pak Woko tuh pas seringnya. Iya mak kedagong balikin di. Nanti ku mete ero. Wah, ini sedih deng. Kalau kami jatain di. Ajo agen paking di. Kalau tak ditudangi. Dia tuh iseng deng, ajo aga. Tapi aju biasa mau kapang. Au, itu di. Udah kesini cedeku. Pada musuh di ngerasa deng. Pada ceng musik rasana di. Mager rasana kong kakak tuh udah cedeta. Wah, ini sedih deng. Ah. Mendirela dan di. Lupa ingatan ngamak kak. Aco debgani aku lo malu piki. Tadam pengaka deng. Deusan neng. Lo senyumatan di. Mager malu papan anakku. Koi di emakna. Wah, Maka tau ri kundi. Ide yang ngepas gitu. Mager endi. Ikan asapos aku kau puji ki. Lemak pidi mapo aja deng. Curiga kak empat kemana remakun reye. Mita kan di. Natiku. Ini mita nombor apuannya. Au, napan na tung kabu-abu na puangnya cecek. Jadi mu cecek kan di. Dedeng, iya tuh papo je. Pada mu tolaw na buka posay. Ikaw utun na. Cocok nindi. Ini na palik matu bukai. Boleh. Yang mau apa ako? Jadi lo mau ganggu kak pasek des. Dia bisa diulih minta tuh konja. Masara kak. Oh, berarti dia mulai macaming. Untung be mo poy, kamasara ko. Pada di sepeselingan kapamu. Masara ko tadi. Di pasek des. Di seperselengan timang pedina deh. Kau di semua cani ke tuh pau pediri gitu. Di sembaro pun di. Dia boleh pedir masara. Teka ni kini bawa na pata desa. Purun to wala duina. Ngelutulo ka pasek des. Hindi na pala tuwang ipata desa. Suruh ni kelas ka duina. Pa ditipu ka. Au? Wa di seleweng ko tiyan di. Kita nga pala pasek des. Amal di sliwang. Ah, kuya to, murare na. Ada yang pasek des. Pa tanyi ko mo wala ako. Dia jelas mo wala mo. Pak cengik kita dongo. Terngo otomatis ditipu. Oh cocoknya pasek des. Ini tuh ada mau pelat tukang ipata desa. Paling ditipu toh. Au? Oke mai. Iklim berapa tadi desa? Oke mai. Cik malah pas aja riku. Lo kun ham he. Mata aja pata desa. Mata aja pata desa. Pasek des? No. Jangan sembarang pau. Lo kun hamai. No. Lo kun hamai. Pindip. Au. Jangan tenanan aja. Gara-gara ditipu. Dulu bat-bat ko. Tuja angeng. Alhamdulillah. Untuk pindip kak. Magani kan ibu herbal pasek des. Kani? Au. Ikhlas kan ni Patrisa. Ada tipu kare tau lah. Deto di mapakar pasek des. Tanya dia cede itu 500 sebu. Maga memang dia mutirang ngason nih. Nau tajek ko. Aji yang joro Patrisa. Ucik-ucik ada joro. Napa jenis salahku? Udah amit tok itu biasa. Agenda ce. Aja play ma jorok to. Paya ucece tu tau jorok ena jorok to kak. Napa nih ya Patrisa? Ucik-ucik ya joro-joro Pajani play si jorok-jorok deh. Mako koe pikir Pako carana mulai polisi rodo 500 sebu. Dah coba. Tapi asna suruh. Nalinola dia biasa. Mewai. Anggara posisimu. Sekdesko. Yaitu sekdese suruh-suruh na kepala desa. Seandainya engkau dimusembah selai puangnya, manesa ia musembah. Wah, itu masih ada Patrisa. Batalah mau pusata. Mau puasa gitu. Astagfirullah. Yudi, lo kono play musaparang nga tolah. Supaya engkau bisa gajing ako.
Pak ya tu doi 500 sabu retola. Doi gajimu setengah tahun. Au, ini Patrisa. Mana gaji ko lang ito wala. Telinga ki Pak Sekdes. Mau puasa gitu. Batal lama puasa tak? Wala sedih 7 juta tuh bos. Boleh kamu liwaju Tisong. Palo ni malepet tay. Iya, dengan diputus juga bos. Tenang ko Tisong. Kay. Uy ga. Lolong aja jom pa baju. Ya saan lang lugay. Dia pernah selesai adegannya. Ang kapit-cece tama. Are, ini cece. Ma dialog ka pala dolo Tisode. He, Iko, amas ang pakriyanchan. Tarmeto ni magateng. Apa di galala malala. O galobahan na. Iyo di, magalobahan na. Lembut. Eki mali. Di beranda kau sendi. Aga Tisong. Tama ni klang eh. Kalau bah bos, di bagal lo. Tapi nakecek sa deposito. Kumadong. Manangki itu muala. Na di beranda kau lengkap ukuran na. Nang kemana ke tu? Iya, Deng. Wadi tu pagi wajah pakerok. Weding lah dan di. Apa aye waju na beranda kaos? Kurang ni makun reno dipakai. Huran pala dolo iklange. Pak, lo kalanjo macay. Ade ni Tisong. Palon lanju macay. Terong akak di waju. Iko, agak masuk pakerompat aku. Alepas saja Rimundi. Salah tau ko alam kasraki. Bisa tuh. Engkau makun repro di pasti terong ako. Hendi, kalau mau puku menyamet tua mo dilinoy, aja ya mo saray. Talinga ki, Deng. Ajak dapat kue garo si Pata. Acam miki dah karungeta. Woi, cenyeban sang lo pak gurka. Pak guru ya leta, Deng. Usbukanya karungeta. Woi! Bema lo jumu.